Wes, dol. Bah, golong boleh. Apa deh, Pak? Sokle. Lur, nyapa kepit? Pedot. Wis tak tuntut tali saya, yo. Kowe urusan ukulane apa tak? Anu malah najine me Pak Kamsuri. Iya tau kesana wes. Ya cekale bocah itu toh. Terus, Gus. Ya toh malah terus nyapa kan mulai banter-banter. Wis ora banter-banter, kalem-kalem ngono lho. Sing penting ora tau mundur ngono lho. Kalau mundur namanya tandur pari kuwi. Sip kuwi. Ngantru. Sip. Ora lho grasine ketul kok ya apa lho, Pak? Gaji watu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Que beleza, ficou ó, uma bola.